Yes, muraho neza reka nongere mbahe ikaze mwebwe mwese abakurikirana televiziyo cyangwa se radiyo yacu ya Intore TV show. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hose ku isi. Hanyuma rero reka dutangire tubasuhuza mwese tubifuriza ibihe byiza kuri mwese aho muherereye hose ku isi. Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tuze tubana 5 kuri 5. Hanyuma rero dutangiye tubasuhuza. Aha ni ku mugoroba wo kuwa 4 ku kwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Hanyuma rero reka turaza kwibanda ku makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ahitwa mu mujyi wa Uvira. Inkuru yacu reka tuyihere ku munsi w'ejo hashize, niho turi buze guhera inkuru yacu, aho twakiriye inkuru y'uko umujyi wa Uvira n'ubundi kuko mwari mubizi wabaye tombe. Hanyuma rero ku munsi w'ejo twakiriye amakuru ko umupaka w'u Burundi na Kongo wabashije kuba wofungwa. Bityo rero bikaba bizateza ibibazo byinshi mu gihugu cy'u Burundi, kuko murabizi ko akenshi kivoma muri kiriya gihugu cya Kongo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone harimo n'amavuta yo ku igitoro, icyo bita igitoro, amavuta. Ubwo rero n'amavuta, igitoro muracyumva ni essence, kuko mubizi ko u Burundi buvoma essence muri Kongo ndetse no muri Tanzania. Mu minsi yashize Tanzania yaje kubakatira kubera impamvu zimwe n'izindi, ibintu batagiye bumvikanaho, bityo rero bituma bashora imbaraga nyinshi mu gukura igitoro muri Kongo, dore ko n'ingabo zayo ariko z'Abarundi ariho zari ziri. Bityo rero urumva ko amavuta yavaga muri Kongo ku bwinshi, kubera ko ahanini aribo bari bafite, ni nk'aho aribo bari bafashe kariya gace, mbese igihugu bari bakijanye amateka. Nuko kuri uyu munsi rero umupaka w'u Burundi ndetse na Kongo Kavimvira ukaba urakinze uyu munsi, nta muvema iri gukorwa aho ngaho. Bityo rero niyo mpamvu ubu nyine twavuga ko ikintu gifunze ari igitoro. Ku banyamakuru nagiye numva bavuga ko ejo mu gitondo uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva azagenda ku igare, kuko nta mavuta afite mu modoka ye. Birashoboka ko ashobora kugendera ku igare. Ku rundi ruhande indege yari ivuye mu Bubiligi yerekeza mu Burundi, iraza igere mu nzira itinya kwitura ku kibuga cyo mu Burundi kuri airport yo mu Burundi, ikaba yaje yitura Entebbe Uganda, kubera impamvu z'ubwoba z'uko wenda hariya intare M23, intare za Sarambwe zishobora kuba zoyigirira nabi cyane. Bityo nanone ku rundi ruhande dutanze mpore ku banyamulenge bose aho baherereye hose ku isi, n'umuntu ndetse nawe ukunda abanyamulenge, ufite umutwaro w'abanyamulenge, dutanze mpore cyane ku bana bivugwa ko bashobora kuba bafashwe ndetse bakaba bajanwe Kinshasa, bafashwe na leta n'ubundi ya Kongo. Leta ya Kinshasa akaba ariyo yabafashe, bakaba buririye i Bujumbura indege ibajana Kinshasa. Bakaba n'abana 14, babanditse n'amazina yabo, ntabwo turi buze kuyasoma kuko benshi mwagiye muyamenya. Bityo rero ku rundi ruhande nanone tukaba dufite ibyishimo byinshi cyane byo kuba ibyishimo byinshi byo kuba hariho izindi ngabo mu bayobozi, mu bakoloneli bo mu bwoko bw'abanyamulenge bari muri leta ya Kinshasa. Uyu munsi bakaba biripotinze kuri M23 cyangwa se M23, bakaba biripotinze ari abakoloneli bagera muri 5. Ntituri buze kubavuga mu mazina, benshi mwagiye mubabona. Ku rundi ruhande hirya aha mu Minembwe, ahitwa ngo ni Pwezero, hakaba hari undi mukoloneli wakoranaga na leta y'i Kinshasa wabashe kwiyunga kuri Twirwaneho. Urumva ko ari imbaraga nyinshi cyane ndetse n'ishema cyane kubona bene wacu akarusho baguma kwiyunga
na ziriya ngabo ziba ziri hariya, n'ingabo abajene abasore bitangiye ubwoko bagahitamo kureka byinshi byari bibafitiye umumaro, byinshi bakemera kwitangira ubwoko bakagwana urugamba kugeza kuri uyu munsi, bakaba bageze kuri iyi ntambwe. Turabashimira cyane ndetse cyane tutobona uburyo tubivuga mu magambo. Hanyuma rero ku rundi ruhande haravugwa ko hari ingo zirenga 30 z'abapfurero zishobora kuba ziyunze kuri Twirwaneho. Aho ni mu bice by'Indondo, zishobora kuba ziyunze kuri Twirwaneho kubera ko zibona ko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizahinduka bikababyarira amazi nk'igisusa. Nanone abarundi bari Indondo yose babyutse batera Twirwaneho, n'ubundi ibasha kubirukana mu nzira zigera kuri 3. Imwe ababashije kumanuka inzira y'Umutambara, biravugwa ko ari mu nzira zishobora kuba bashaka ko bagera ahitwa Baraka bagahita bambuka mu Burundi, kugira ngo wenda M23 niza kugera za Baraka izasange barahatambutse, kubera ko yabibazibiye inzira. Kandi hariya bamaze kuzibigwa inzira baba bagiye guhura n'ibibazo kabisa bikomeye. Bityo rero bagomba gusaba inzira kandi bakwiye kuyihabwa kugira ngo bahunge bave hariya, kuko bashobora kuba bohagirira ibibazo ndetse bikomeye cyane. Uvira biravugwa ko umutekano uyu munsi ari wose. Mitingi ari kuwa gatandatu, uyu munsi habayeho mitingi ntoya hano hitwa ngo ni hafi na Lac, ako kazina kabisa ndakibagiwe. Haravuga ko habaye mitingi yitabiriye abantu batari benshi cyane nk'uko bagomba kuba bitabiriye, ariko nanone abo bantu bakaba bitabiriye mitingi. Baravuga ati iyi ni mitingi y'agateganyo, kuwa gatandatu nibwo hazakorwa mitingi nyayo, ndetse bakabaha na ordre ngenderwaho ndetse n'ibijanye na Salongo. Nuko niko bimeze rero. Ubu Burundi buri mu mazi abira, abazalendo bari mu mazi abira. Leta y'i Kinshasa yo yaratsinzwe inshuro 5 zirengaho kwikubaho n'izindi nk'izo ngizo. Nyuma yaho mu bigaragara baravuga ko abazalendo bahagarariye ahitwa ngo ni hano inyuma ya Uvira herekeza za Rusenda, uja za Gweba uzakomeza na za Baraka. Bikavugwa ko ariho abazalendo bari bahagarariye, bari bamaze gucumbika, bavuga ati aha ntituri buhave. Biravugwa ko abamaze kuhava, bamaze kuhagera, bamaze kujenga, bamaze kuvuga ati aha niho duhagararira tukarinda izo ngabo za M23. Mu gihe bari bagira aho ngaho, abaturage baravuga ati twebwe ntituguma aha ngo tugwaniremo, reka twebwe twihungire. Bamwe bahunga baja za Kalemi, abandi bahunga baja mu Burundi. Bityo rero bituma abaturage bamaze guhunga, n'izo ngabo zimwe zazinguye zerekeza mu muryi wa Baraka, zigezeyo ndetse zishaka kudezarma ingabo za leta zari Baraka, FARDC yari Baraka. Niyo yamasakusu mwumvise, niyo yankuru mwumvise ko Baraka bishoboka ko haba hari ibibazo byabaye, nibo bateje utwo tubazo. Bwari uburyo kugira ngo badezarme ingabo za leta bazikureho izo mbunde. Ni ukuvuga ngo ndahibutse ingabo za FARDC ndetse na wazalendo zisigaye izahunze muri Uvira zigirayo gakeya, zahagarariye ahitwa Makobora. Guhera uriya mushasha wose ukazahuruka za Baraka, uriya mushasha wose iwo uroroshe cyane kubera impamvu imwe. Impamvu woroshe ni uko uriya mushasha urimo amaraso y'inzirakarengane, urimo amaraso y'abanyamurenge menshi. Ayo maraso yonyine azabatsinda, ayo maraso yonyine azabatera ubwoba, ayo maraso yonyine azabatera guhunga, kubera ko uriya mushasha urimo amaraso menshi.
Ikindi abantu iyo bari kurwana bagwanira uburenganzira bwabo, iyo ntambara bayigwana nabi cyane, iyo bambuwe ibintu kubera akarengane bayigwana nk'abari kwiyahura, iyo ntambara ngo akenshi na kenshi bakunze kuba boyitsinda, bityo rero uriya mushasha iwe uroroshe kuko amaraso yacu, amaraso y'abantu bacu yamenetse muri uriya mushasha, n'ubu aravuga, n'ubu arataka inzirakarengane, abagore n'abana babo, abagabo, abahungu, abajene, iriya mushasha wagiye ukora ibintu byinshi ndetse ibyo bita ngo ni amabara, bityo rero abazarendo bose ntaho bari bahagarariye, ariko kandi ku rundi ruhande bikavugwa ko umujenesi witwa Makanaki akaba ari ashobora kuba ari mu bice bya za Fizi, iwe ngo yavuze ko ngo atazigera yaga habe na rimwe, biravugwa ko ngo yavuze ko atazigera yaga kuri M23 ahubwo yoba inyeshyamba. Ese azaja muri iyo shyamba ba nyiri kuriyobora batamwemereye kuribamwo? Kuko iyo abantu bayobora ahantu n'iryo shyamba riri aho hantu aba ari bo bariyoboye, aba ari iryabo, riba riri su kontorore yabo. Ntaco numva ko wenda ni ukubura uko avuga, ariko amaherezo aziripotinga. Nanone dusubiye inyuma mu Rurenge biravuga ko abajenesi bakitsemo inshuro zibiri, bakitsemo mu bice bibiri, bamwe bati twiyunge hakiri vuba, abandi bati twe kwiyunga kubera ko ntibazagera ino. Reka tubabwire ngo inzira tutageze mu Rurenge ntacyo tuba dukoze. Reka tubabwire ko M23 twigwaneho, AFC zitageze mu Rurenge ntacyo ziba zikoze, kubera ko mu Rurenge murabizi ko iyo ibintu byose byacu byajanye iminyago niyo byerekezaga, rero ntitworeka kuza kureba ko hari n'ihene yoba igihari, hari n'ihene yoba igihari, kandi ntimwonyaga ibyacu mugifite ibyanyu, kuko mwabanje kumara ibyanyu mubona kuza gufatira ibyacu. Bityo rero ku rundi ruhande abakongomani, abazalendo barataka bakavuga ati bamwe bari gucikamo kabiri, abazalendo bose hamwe, abafurero ndetse n'ababembe. Ababembe bakavuga ati twebwe umujyi wacu ni Baraka, twebwe turagwana. Abafurero bati twebwe kubera ko umujyi wacu wari Uvira, twe ntitwari kugwanira mu bana. Bikagaragara ko abafurero bashobora kuba barushije ababembe ubwenge, kuko niba abafurero bavuga ngo umujyi wabo Uvira ntibawugwaniramo kugira ngo batangirize abaturage, ni ukugira ngo baproteje abaturage babo batagira uko bari buze kugiraho ingaruka n'intambara, kuko intambara iyo ibereye mu muhanda nk'hariya, amasasu of course agomba guhitana abantu benshi, ndetse bituma rero ababembe bavuga ati aba bacu uyu mujyi nibo bawurekuye, banze ko tuwugwaniramo, orke nta buryo bari bafite. Ababembe niba bafite ubwenge ndetse niba badashaka no kumarisha abana n'abagore babo n'ababyeyi n'abasaza n'abaki, nuko boreka intambara bakarambika imbunda, kuko nibagira imbunda bakagira ngo barakozamo, M23 irabarasa, ibarasane n'abagore n'abana, kuko urusasu ntiruza rutora. Ariko nimurambika imbunda cyangwa nimuhunga bakahasanga abo bagore n'abana bonyine, ntako babagira, abo bagore bazaba batabawe. Bityo rero nuko inkuru yacu ihagaze y'uyu munsi wa none. Nanone reka dusoze dushimira abantu bose badukurikirana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Wowe ukunda gukurikirana Intore TV show, wowe ukunda kuza ku Intore TV show ugakurikirana amakuru atariho ivumbi, amakuru yizewe, amakuru yatohojwe, yakorewe iperereza, ni ukuvuga ngo amakuru nayo kugeza kuri uyu munsi, andi makuru tuzayabamenyesha ku munsi w'ejo. Ariko nanone tudasoje tutwereka kugira ngo wowe wakoze subscribe, warakoze nawe utarayikora genda uyikore,
kugira ngo uze uguma buri munsi ubone akanotification buri uko dushizeho ikiganiro ubone notification kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza tujane 5 kuri 5. Asante sana.